إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله في الكتاب الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. De tapaja syukur lo sisi ala jannah Allah Subhanahu wa taala. Puang nawarata tumupa kesempatan nikmat tepat sehingga engkau mau fikir pakai dewi lan ro'alewi untuk hadari umroh kami nama para kalian dekare yang katai sangadina maka tayyan itu anu pernah perintahnya kifam Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya makota berfirman, selawat orangnya nanya pasal masukku de nara rufalana pengulut dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang timpara kidece sehingga latu makko kwange angka mo fikitu maceri aga porai natimpara kian itu pengulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman lebih kena salah lebih ke kehadiran nareka macari taki atwa mata yewi lepok natanai de turun nama kadamelo kuobat batuan na ada de tunamelo kuman nanungal de tunamelo kuki tapi mesti angkarya sengi kada luar sah angka matur sawatku pasti riolai les berpamasena Allah Subhanahu wa ta'ala lele berpamasena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab Allah Subhanahu wa ta'ala memang sah. Na panjanjingan kini di urufata lebon na iwi tanay. Iyan narito si tongat-tongan na onrong alip-alip pangan. Ibara inarekolekpaki disedi onrong pasti ni musti ripagkasimi ampi-ampeta. Ripagkasimi itu kede-kedota. Ripagkasimi itu barbarata.
Nah, Allah Subhanahu wa taala na paling pakile bona tanay pasti musti risadari aleta. Iri pakasingi itu kira-kirota. Iri pakasingi itu agi rijama nang kamo piki monro lebor di iwe tanay. Teman-teman lebih kena sira-sira lebih ken hadir. Nayan narito ang kadua saba de nawat indri capak-capak. De nawat diri panda ente ilalan na iye mere bola tanah nomor di iya narito masumpaja lima waktu maduanna iya narito turuki parentana iya narito ridua itu perjanjian. Teman-teman lebih kena serasa lebih kehadir situru itu ada na Allah Subhanahu wa taala ilalanna afarman lebih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. De narituri pencaji bangsa jinnya. Nanniya rupa tawe sangadinna melo imasong realena. Yewe ayae pasti yakin dan percaya biasa mana turing kalina. Tapi sebatas mak biasa mereka kalina. Maka kita pikiri bahkan maka daya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan iya ini lebih tanah engka tujuannya pasti engka betuannya. Salah sedina ia itu nomor set di rebat kadah masum banyak di mawantu. Angka salah set di riwayat tempo naro sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq engka si waktu yoro pangulutna Abu Bakar As-Siddiq engka jamaana atau masyarakat nalele di pamasena Allah Subhanahu wa taala. Nekia ya rasanya pangulo idi jatuh imam idi sumpajangi rotoma dewi. Singkat cerita tempo norma sumpanya pangulo Abu Bakar As-Siddiq inapai kata pada pamulang natanga iwujud nari olona de nasan-nasan na engka masuk ulah lotong masuk boleh cepat pawanuna. Tempo na pora masumpaja tomate Abu Bakar As-Siddiq makutane luar sejinna yare keluarga na makada dosa aga pura najama iya di surah-surah sehingga iya masumpaja tuna de ustanasan namage nang kamasuk la lotong masuk pola cepat pawaluna aga na puada keluarga na iya tomate makada siktomat-tomanna tempo na iya rotuo engka siwa betu serekwam manginalelung ijama-jama lilona dan nianang kalinga moi pak bangari masijie serekwam mangi natungkatungke salai sumpajan lima watun koni mana ibara makada salah sedi iya weretu hidu masalahnya senjata tapi tamat depangol reform Allah Subhanahu wa taala nomor sedi ia narito sumpah jadi mawadutta lele ke pamasena Allah Subhanahu wa taala natanai kimatul malaikat nasalmamina Allah Subhanahu wa taala tegai pamulan lakutanan ia narito sumpah jadi mawadutta Thomas na pawe ulama tadi ulama kada as-salatu miftahul jannah sumpahnya pak buka na surga sumpahnya pak buka na yan ari muslimin na lecenge namoni makasih sekata namoni makasih puasata namoni boleh ki umroh namoni boleh ki haji nekiadena makasih ngaro supaya lima waktu tasere pamene sana cata Allah Subhanahu wa taala disemakin Allah Subhanahu wa taala tapi memang nacata tapi de patuna tarima Allah Subhanahu wa taala kuncinya peko ke terima
Ia dari itu ripakasing sumpah jadi malu tidak. Sinin na teman-teman lebih kena selama lebih ke hati. Tapi mah biasa kita makada. Mega irun tu makapang selesai tak mengeluh. Mas sumpah jadi mawat. Napa dicing salah sunnahna. Nekia merdoa gini Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia na tarimi perolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kon itu mompo ayat yang makna. Inna Allaha ma'as sabirin. Tungke rupata. Si bayi itu Allah Subhanahu wa taala sabarane. Dari kapura kimeral dore Allah Subhanahu wa taala. Tato orang yang langatin tambah kena sabar kita jeung perologan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat itu dari kota citi organisasi atau perkumpulan tidak mungkin misalnya pura mengajukan proposal di toma perintah langsung ina terima toma perintah pasti butuh yang namanya disposisi atau proses. Makuton itu Allah Subhanahu wa taala pura kimerolore Allah Subhanahu wa taala pasti na proses itu Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia perolatan Allah Subhanahu wa taala mengasimular ini atau kebalikan nanti karena makasih turun di sini teman-teman lebih selesai lebih kehadir. Poin yang kedua, yang dari itu rugi agak papangannya parentan kedua itu mengejatan. Nara kemacarita ki kedua kepacajatan. Mak biasa gitu. Ritai makokwang anak-anak Yesuman Bismillah misal. Mega pengaruhna sehingga nangkali ngami masadaran atau makuan tapi dia na turuki. Mega pengaruhna me masa nangkali ngadaran na turuy pencajian na tapi nangkali ngabawang de naja menareko kari parentag. Sadarkah idi tomatoy mana? Maka dairo anak-anak itu mencaji itu generasi berikutnya penyambung umat Islam mencaji itu patola palallo tapi maka kuangi angkana pengaruhi pasti semana yang ia itu habib narekori pagi guna manejeng alhamdulillahirabbil alamin tapi narekode pagi guna manejeng cuma Allah astagfirullahaladzim. Magi sabana de nari sappa lapong nganana mapopang mabiasa gitu nang kalinga adan na tomatuan na tapi de na jame agore parentagi from Allah Subhanahu wa taala naya neretu lesuki repamulan na makada salah set dito itu parentana from Allah Subhanahu wa taala yan neretu rituruki aga parentana toloi pacajata serekwang mengi parentana mua siturui parentana from Allah Subhanahu wa taala. Nayana nito sabana mega makokwangi biasa kita runtuh toh makasing rinta hablum minas sosialna nekia makasih tu hablum minallahna tapi dekna makasih ampi-ampina rito madurai pacaran ridho Allah ia dona tu ridona from Allah Subhanahu wa taala nekia nareko dua yang pacajiatta sereko mengenal laga ki lari from Allah Subhanahu wa taala anu makasinge yakin dan percaya pasti tu naturo from Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lebih kena selesai lebih ke hadir ya nari tu sabana serekwam mangi iwe juai poin serekwam mangi dewa di capa-capa selama angka mau pikir nawereng atau tungatta Allah Subhanahu wa taala selama angka mau pikir nawereng kehidupan Allah Subhanahu wa taala iwe tanai namoni makasih sumpahnya sunnahta sumpahnya lelta dan lain sebagainya nekia yaro para luwe dari Allah Subhanahu wa taala de na dijama serekwam mangi wading itu jaji
memang tacata ira semanrina Allah Subhanahu wa taala, tapi de na tarime Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman baik yang sudah menampikan kehadiran. Sebagai kesimpulan yang terakhir, yang itu, yang mau namereng atau tunga, Allah Subhanahu wa taala sesa umur Allah Subhanahu wa taala. Sare pamang ripakasing itu, alip pangat talar Allah Subhanahu wa taala. Ripakasing itu, kedo talar Allah Subhanahu wa taala. Nania mapasadiati bokot temawari batuan na ada bokot temawari ia dari itu amalan madecet tak matu ripamolo Allah Subhanahu wa taala. Namoni lele dari Allah Subhanahu wa taala. Namoni mega waraparata, namoni mega serta, namoni mega siajita, namoni mega kanata. Narekolesu dari Allah Subhanahu wa taala. Biasa mo kitumita ang katomata di antara colori na kipuruin. Liwa ega pangantarakna, tapi de pateruntuk makada ang kapangantarakna monro sibuangi di colori na kipuruin. Tapi agami sibuangi mata semuanya Allah Subhanahu wa taala. Iyan dari tudenre bokot temawari. Batuan na ada ammalak madecetta matu Pamolo Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu fil kitabil karim wa nahnu minasy syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والمغفرة بعد الموت. اللهم حونا في ذكرات الموت والنجاة من النار. اللهم اجعلها في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يزدكم والله ذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.